Dios paksimi willas kapaktas kami Rikunapak punta kuyay pichingaris kami Mayhampis pay shamuna uras kama katirak kami Kispiringanin mi Dios paksimika San Mateo 24:12 Makaska, umataphakiska, zakitan polkanchi, maitikanyukaza zuksekane, maitikanyukuarmeni zuksekanchi, wawakunatasakishpa, tasa polkanchi. Paksimipi atsatis kasina Kai sukcai suhuya napagdandika Inya nakui kami nakui kazari Atska kunami mumno mantigaska Michi kuna pusa kuna harkati Pinyaris pamana uyasaninsu Maikan kuna kahucai daksina Hucatis parimas pasami kausa Kangkakuna pis katuntukuna yuyay jawang Ibrikuna pilikurina yuyay jawang nikajariska Yaya Dios tatukui sungguhan Kantanata kungariskani Ay pagikinya chay jawami Usikuspa Kausa kukuna
Chasna purikukpi chaykunam riknimi purina kakarka Coltamonta kallatam ka 15 horas, Polocati vamos 15 horas, Troji vamos 15 horas, Chasna kunatami purina karkani, Katispa maitap city, chaymi ñukanchik almuerzo ñukanchik merinda kakarka. Kunun ponza kankun chimba porque ima sufrinat kangari. Chay tiempo cha rikukpi mi chasna koizat purina karka, makaska. Maiki wauki kunataka umata pakishka, maki mukwa kunata galtiska pakishka, sampikona, cuerpo kona, hatun kakamun tangaska, hatun kakamun singuchiska. Nana rikusuntunishpa mi chasna bozata ruraspa comunidad kuna hatari. Chayshina hatarishpaka kaspikunawan, azilkunawan, rumikunawan sitak. Y chasna rati kay llaqtakunata rikukpi sumak mi achinikum, sumak rikunami kan. Chasnasati ñukanchik shunqukunapis chayshina sumak rikunakachun, kambuk rimaypis, kambuk puripis, kambuk kuyaypis, suktakunapak.